Kadai rental yang sentang ya. Mangga kadai? Sentang biasa dulu. Oh, pemabian piti tabang batong patang ya? Piti tabang batong patang mah nyoba nak bagian kadai babian di situ. Mengicik je. Oh, tu memang ke kadai? Ada di ngopi. Pai sajak pagi sampai malam beko ke kadai mabian piti tabang batong patang. Ndak ada dan Oh, tu beko siang be makan di kadai nasi. Kami mah ngango-ngango 3 beranak di rumah itu. Ndak ada dan model tu. Tu mah anan baca lihat di kadai itu, macam lihat jando tua pun tanah tu. Ndak ada dan santap. Atu mangangkang ke kadai hari pagi lu. Santap. Oi, lalok lah di kadai itu dia mungkin kainlah. Lalok apa? Lalok di rumah jando tua tu. Peken. Pailah lalok situ. Ya lalok sekarang. Pai cepet. Ya.